Hak jingbut dia ni ke kubor, halor Jingsiat yap, wei ubriu, belatip kerteng ke Asen marak, ubah subah bela kaipiat kai sini bian, Shah Bangladesh, hak amit citrik ulber aja apsaw, hak sipai BSF ke Bakli border outpost, Hadalia, Sharum ke Shillong Mail, layo jing tepat, belaingut ki sipai BSF ru kila Mynsaw jur. Katkum kitolong kubor, laong bag sipai BSF kilayo jing tep, bag don ke jing temu, ban kai sibun ke sini berupiat. Bakumta ki lalej ban kurup iki haki benta ke Battalion Border Outpost Nombor Shispa Shipho. Ki sipai BSF ki layu i baka don ke cingra ban shalantu itigi marbam si Bangladesh lingba uput usam kini arli giri hakate ke jaka. Laong bakansan ki Nongkhaïi na Bangladesh ki lami ban syemi kitigi marbam na kaliang kaput chungki bat ki sipai BSF ki lamahami kitigi Nongkhaïi ban sange henry ki lapetne bat kerkut penban ya ki sipai BSF bat kawang mauru iki. Kisipai kila persyang bani khun rek tigi Nongkhaïi kilawan ban tiet bat bom de Atiar pen Mynsaw bat nakani laingut kisipai kila Mynsaw khamtam uwei ubala Mynsaw cur na kakhman kitigi briu kila persyang ban kni wadi kisulai bakumta kisipai kila siat pen ma syasuin hakategi jingi khun ki Nongkhaïi kimshim la salia bat turbej ban thom ki BSF bat kumta ki BSF kila siat aksien kabar bat kitigi briu kila jalut henry la lap ba kuli la dei wei nong bala khai pet khai sini bat yap Asen kadba weipat la dayu Nongkhaïi na Bangladesh ubala Mynsaw jur ki BSF kilaong bagani ke caka kadai ke bajur bah ke cingi khayi mar bambian ci Bangladesh kum ki masi ka shini upiat ka kyat perkicing di penbuat